mu ikipe ya FC Barcelone, muri FC Barcelone haravugamo inkuru nyinshi z'amatransferi. Kuri Anthony Gordon bigeze Anthony Gordon ikizamini cy'ubuzima yagikoze yanagitsinze. Hari gahunda ku mugoroba nibwo amakuru yashyushye cyane ko Barcelona yamaze kumvikana n'ikipe ya Newcastle $80 z'amayero. Bimaze gusa nkaho bijya ku murongo y'amakipe amaze kumvikana byose, bafata umwanzuro yuko ari buze kuza guhaguruka ku isaha y'isa 5 aziwabo agaherekeza mu gihugu cya Espagne kuzajya gukora ikizamini cy'ubuzima. Arenze iminota mikeya bayagurutse mu saa 6 saa 6 n'igice nibwo yarahagurutse mu gihugu cy'Ubwongereza agera i Barcelona hakiri kare. Ntago medical test narwo yanatinze, akihagera byasibye iminota 15 bahita batangaza ko ikizamini cy'ubuzima yatsinze Anthony Gordon. Ibye bisa nkaho birangiye, igisigaye abantu banamenya nuko n'amasezerano byose n'ibindi bikubiye mu byo bari bumvikanye. Amasezerano yo yasimwe uyu munsi, kizakurikiraho ni no kuza gukora official announcement ku ikipe ya Barcelona. Imyaka 5 nabonye umusore azamara mu ikipe ya FC Barcelona. Byose rero uyu munsi byarangiye byerekanye na Anthony Gordon. Igisigaye no kuza gutegereza n'ubundi amatariki yo kwemera nyine ko kugurwa kw'abakinnyi bakora movement abaho. Uyu mukino akaba yakwerekanwa nk'umukinnyi wa Barcelona byemewe n'amategeko, ariko icya Anthony Gordon kujya mu ikipe ya Barcelona byarangiye. kirasa n'icyarangiye yapasinzira medical test zirirwaza. Ntabwo Barcelona rero iri buze kurekeraho. Ubu nuvuga ngo twaramubonye mu mwambaro wa Newcastle Anthony Gordon byararangiye nta kindi kiri kurikiraho. Byararangiye rwose. Ubagiye kujya mu biganza by'umutoza wa mbere ku isi Hans Flick. Ngaro wa mbere ku isi nda wa mbere muri Espagne katubyoroshye. Te Champions League katubyoroshye arayifite. Wa mbere ni Luis Enrique. Reka tuvuga mbere muri Espagne nta kibazo nari hagiye gukina muri Espagne pe. Utwaye Champions League nabo wa mbere ku isi. Utwaye Champions League. Buri igiye kurankinga Hans Flick wa mugira wa mbere ku isi. Reka tumujye mbere muri Espagne yaba mu beza bahari ku isi. Iri soko Barcelona kurimana umutima n'agatuza kubera ko umusore wari kapiteni w'ikipe ya Manchester City Eddie yitwa Bernardo Silva biravuga ko nawe agomba kwerekeza muri ekipe y'i Catalonia. Cyane nawe havuzwe amakuru y'uko uyu musore yifuza kwerekeza muri Barcelona, cyane ko we aka kanya tubizi yuko amaze kwemeza ko azatoka n'ikipe ya Manchester City. Si ubwa mbere transfer ivuzwe muri Barcelona kubera ko akiri no muri Man City nko mu myaka 2 ishize yavuzwe muri Barcelona ko yifuza kugenda nabihatiriza, ariko Pep Guardiola n'ikipe ya Man City bamuhatiriza kuguma mu ekipe. Ariko uyu munsi ongeye gusohoka amakuru ko 90% Bernardo Silva kujya muri Barcelona byarangiye. Ni umukinnyi yifuza kujyayo, n'ekipe iramwifuza, ibona ko ari opportunity y'umukinnyi iri ku isoko utarari mu mibare, ariko yabonye amahirwe yo kugura. Yaba Hans Flick yaba ekipe ya Barcelona bose bakaba baremeje baraprovinze gusinyisha uyu mukinnyi w'umunyaportugal, nawe akaba ari tayari kuyisinya, cyane ko we ni umukinnyi ugaragaza inyota yo kwerekeza Catalonia cyane kuva mu myaka 2 ishize. Kugira ngo mvu uburemere bwabyo nuko umuhagarariye Jorge Mendes afitanye na meeting ndetse na Deco n'abandi bamwe mu bayobozi b'ikipe Barcelona mu cyumweru kiri imbere kugira ngo baganire. Nubwo atari umukinnyi bazaganira, ariko nabyo mu biganiro bazaganira. Sumva ko ni ibintu bigeze kure. Umukinnyi we arabyiteguye, bavuga yuko ngo we ari gusaba hagati ya miliyoni 4 z'amayero havuyemo imisoro ahembwa ku mwaka. Ubundi Barcelona akabiteguye kuzitanga bakahita bumvikana personal terms agasinya ikipe Barcelona. Ko n'umukinnyi Barcelona itashyize mu mubare cyane ngo imubare nk'umukinnyi izasinyisha ijya gutangira isoko n'igura n'igurisha, ariko kubera ko aba available ku isoko kubera opportunity babonye kumusinyisha bamushyize mu mibare n'abasha kumongera mu bandi. Nasiri Bernardo Silva mwa Barca abari dini nziza cyane. Buriya Bernardo Silva afite karite yo gukina nk'umuwinga w'iburyo, ashobora gukina nk'umumediateri nimero 8, ashobora gukina nimero 10, ashobora no gukina nimero 6. Buriya ni umwe mu bakinnyi bafite karite zidasanzwe mu kibuga hagati, kandi ku myaka 31 muri Espagne urakina. Lewandowski baje bafite 35 33 gutyo. So mbona ngewe kuri Barcelona ni deal irabibonye nziza cyane. Ni umukinnyi mwiza experience w'umuhanga utagira n'imvune. Bernardo Silva mu bakinnyi mu Bwongereza cyangwa se mu Burayi bakina ku rwego ruri hejuru, ariko batigeze bagira ibibazo by'imvune byinshi. Ngiye mbona rero kumubona utamuguze ukamubona muri Espagne ntabwo ari champion iri physique ngo
nka Premier League ngo uvuge imyaka 2 muri Barcelona yayikina neza rwose kandi mbona Barcelona n'ubundi yari ikeneye undi muntu yakongeramo muri mediane nubwo tubonye attack nabonaga bavuga ati Hans Flick dawe arifuza ubusatirizi bumeze nk'ubwa Bayern cyangwa se nk'ubwa Paris Saint-Germain arifuza bwa busatirizi buryana ababizi ko ari ibitego 5 4 3 arabibona urumva kuzana Antonio Gordon kuzana Julian Alvarez wasanga Lamine Yamal Rafinha ufite ubusatirizi bwiza so kongeramo Bernardo Silva yaba arimo arakora equipe izabiteye ubwoba umwaka w'imikino utaha nuko ukurikije uko basanzwe bakina Bernardo Silva ari yinjiye muri la mediane ya Barca nubwo biragenda harahita havamo nukuvuga ngo yaba ari Frankie de Jong Pedri na Bernardo Silva Rafinha itavamo cyangwa Dani Olmo cyangwa Firmino Lopez ubwo muri abo bose bazaga n'ubundi kuko ngiye mbona muri mediane yari Pedri na Frankie de Jong yari muzima na Rafinha cyangwa se Firmino Lopez uhari wabaye available cyangwa Dani Olmo abandi bose bazaga ariko abo babiri nibo bari bingenze mbona rero Bernardo Silva niyinjira azaba ari umutitireri muri Barcelona muri la mediane zaba ari Pedri ngera muraga nka squad player kubera yuko Bernardo Silva no mukinnyi mwiza ariko ngiye mbona pace ari aka kanya atari yo gukina umupira wihuta muri kipe ya Barcelona ngiye agisezera mvaga amahitamo meza kujya mu Butaliyani akajya gukinirayo atari uko wenda atagifite ibyo gitanga ariko pace ariho umuvuduko ariho aka kanya n'uburyo Hans Flick abasaba abakinnyi be kudefanda cyane kwiruka ikibuga cyane wenda icyo kugumana umupira ashaka kukibafasha na technique kubera ko imikino yo ntekeza kitagora gukina muri Barcelona ariko pesa akanya yo ku myaka yiwe ntekeza ko nge atari umukinnyi wo gufasha Barcelona nk'umustata icyakora bamuzana nge mbona kumukurikirana uko ni nko kuvuga ngo ni umukinnyi uri ku isoko bagiye kubonera ubuntu ikindi kandi Barcelona ibona nimba muri Arsenal zirimo irakora ni targeting nka Champions League uyu umukinnyi ubona afite ashaka kubafasha mentally umukinnyi mukuru watwaye Champions League ariko nge mbona yaza nk'umukinnyi wa squad akaba mu bench akajya bafasha ariko ko umukinnyi wabanza mu kibuga akajya bafasha week in week out muri Bernardo Silva babibeshye kuko Barcelona ntabwo yiteguye kuza kujyana abakinnyi benshi ku isoko ibagurisha kuko bashaka gukora ya kipe ku buryo nta excuse umwaka utayizagira kuko ni Barcelona irimo gushaka kwiyubaka muri attaque mediane yongera ikomezemo kubona experience nk'ingi kuko Bernardo Silva uburyo agiye kwinjira muri Barcelona nibwo buryo bwa Iker Gundogan Iker uburyo yinjiyemo n'undi mukinnyi winjiye muri ubwo buryo bano bakinnyi ba Frankie Kessie babakinnyi none bafite urukundo rwo gukina Barcelona cyane kuko Barcelona irimo kubashaka ku isoko cyane nibwo buryo nagiye kwinjiramo rero ntago sinekeza ko uyu munsi Barcelona uzo kwitijya muri projet ko yagurisha umukinnyi uwo wese muri mediane kuko nabo hari bose Hans Flick n'umwe mu batoza bagaragaje ko bashobora gukora amarotasiyo bigendanye n'umukino ari naho mbona Bernardo Silva ashobora kuzinjira muri projet y'ikipe ya Barcelona ariko nujya kureba mu bigendanye n'inama isa nkaho yanahinduye ibintu byose kuko Deco ajya mu Bwongereza yagiye agamije kubanza kureba umukino finali ya Man City n'ikipe ya Chelsea FA Cup niho se komereza gahunda ze zo kuvugana n'abakinnyi bose mu gihugu cy'Ubwongereza yaba Joao Pedro yaba ku ruhande rw'umusore Antonio Gordon ndetse yanavuganye na we personal banahuye nguyu Bernardo Silva baraganiriye ari naho hahindutse ibitekerezo byo kuba yajya mu yandi ma equipe yose yavuga yo mu Butaliyani ndetse no muri Turukiya ahitamo kuza gukinira ikipe FC Barcelona kugeza uyu munsi nubwo bigaragara ko deal uzashaka kuzikora hakiri kare mbere ko igikombe cy'isi gitangira ariko ntagaragara mu buryo bwo kwerekana abakinnyi ushobora kuba yasohora muri groupe nabyo tushobora kubyitega ikabanza gukora igice cyo kugura abakinnyi no kwinjiza abakinnyi muri groupe ikazajya nabi zasohora kubera ko nuko Nasira bikomeje harimo ngenge z'ubucucike uzagaragara mu kibuga hagati mu gihe cyose ari umukinnyi wagaragaza ko yifuza umwanya uhagije wo gukina ashobora kuzagira izo mpungenge akaba Barca yahera yanajya ku isoko cyangwa se nayo ikaba n'abakinnyi cyangwa ku isoko bitagombeka rubanza gutera agatoki hejuru ariko ubona ko Fezi bari uyu munsi no kwinjizamo abakinnyi rero no gutegeza tukaza kureba niba Bernardo Silva yinjiye byanga byakunda niba ubona abakinnyi benshi batandukanye barimo ba Casado n'undi mwaka ushize nta mwanya uhagije yabonye hari Dani Olmo nawe the same ntabwo yabonye umwanya uhagije cyane ubona ko umukinnyi wabonye umwanya uhagije hagati mu kibuga ni Pedri yabaga hari Firmino Lopez yarawubonye Frankie de Jong
ubu urebye n'umwanya akinaho bizatuma yongera no kubona umwanya igihe gihagije cyane kuko kuri Barcelona bakubwira ko bitanarangira bashobora kuzinjizamo indi nimero 6 ushobora kuzafasha bikahita bikwereka ko iyo faze yo gusura abakinnyi nayo ishobora kuzabaho izabaho byanga bikunda. Undi mukinnyi rero uri kuvugwa mu ikipe ya FC Barcelona ni umugabo witwa Julian Alvarez. Iyi ni umunyargentine ukinira ikipe ya Atletico Madrid. Bikavugwa ko mu minsi mike iri imbere cyumweru gitaha ikipe ya FC Barcelona iza kohereza bid ya miliyoni 100 z'amayero mu ikipe ya Atletico de Madrid kugira ngo baganire kuri uyu musore ave muri Atletico yerekeza muri Barcelona. Hari amakuru yari yavuzwe icyumweru gishize cyuko Julian Alvarez yamaze kubwira Atletico Madrid ko yifuza gutandukana nabo. Yego mbere ko ajya mu gikombe cy'isi. Mbere ko ajya mu gikombe cy'isi yamenyesheje Atletico Madrid ko atifuza guruka i Madrid ahubwo ubwo habaho kureba ahandi yakwerekeza bakaganira bakabaganira. Akaba rero miliyoni 100 Barcelona iri buze kuza gutanga igitekerezo mu gihe Atletico Madrid ivuga ko miliyoni 150 ariyo make yaganiriraho kuyifuza Julian Alvarez. Impamvu ikipe ya Atletico Madrid iri buze kuza nk'ayigwana kuri no transfer ku kigendanye n'igiciro ni ikipe ubona ko yamaze kujya muri situation cyangwa se yamaze kwakira ko umukinnyi koko yatandukana nabo kuko nk'abibuka ikiganiro n'itangazamakuru yakoze Diego Simeone avuga kuri uyu mukinnyi wa Alvarez wajya gukina ikipe Arsenal yavuze ko ayatara amakuru mashyashya ko buri mukinnyi kwifuzwa n'amakipe atandukanye anayavuga mu mazina yavuze Arsenal bagiye gukina avuga Barcelona avuga n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Muri ayo makipe abiri Arsenal nitaragaragaza igitekerezo cyayo kuri uyu mukinnyi ariko ikipe ya Paris Saint-Germain yo yabanje gutanga igitekerezo cyayo mu buryo bwo ko yakwitwara ku isoko ivuga ko miliyoni 150 zifuzwa ushobora kuba yazitanga ikaba yagura umukinnyi cyangwa se ikakoresha swap deal yo kuba yashyira muri King Kanga Imri ndetse n'uyu musore Goncalo Ramos ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain bavuga ko bakoreshwa muri deal mu gihe cyose ikipe ya Atletico Madrid yaba yifuza ko hari abandi bakinnyi bari muri Paris Saint-Germain yatwara ariko bikagaragara ko ni ekipe ifite uburyo bw'ifaranga cyangwa se itari buze kuza kwifata ku isoko ry'uyu mukinnyi ariko uyu mukinnyi haza kubamo ikintu cy'amahitamo ye kuko ibyo byose byarabaye ariko basigamo rumwe kuvuga ngo amahitamo y'umukinnyi niyo ashobora kuzagena ikinini cyane kuri transfer. Uyu musore hari amakuru yari yabanje gutangazwa yuko umuvandimwe basanzwe n'abantu hari i Madrid yagaragaye i Barcelona ari mu bintu byo gushaka amazu amakuru aza kunyumozwa avuga ko atari cyari cyamujyanye banavuga ko umuntu wabonye atari we ariko hari n'andi makuru avuga ko nyine ari we yaguru kunyumoza amakuru y'icyamujyanye ariko umuntu agaragaye ari umuvandimwe we. Uyu mugabo rero kimara gutangaza ko atazakomezanya n'ikipe ya Atletico Madrid hana bari no kwerekana uruhande yifuza kuba yajyaho avuga ikipe ya FC Barcelona hanavuga ko uyu musore mu byo gusoka ku ikipe ya Atletico Madrid n'ahandi nifuza kujya atari mu mujyi Barcelona n'umwe byose byoroheje rero ya Paris Saint-Germain gukomeza gusa nkaho inagayo igiceri byayiciye intege Barcelona gusaba meeting yo bid ya miliyoni 100 kandi bizi ko hari yatekereza ko yatamira 150 biragenda n'ubushake bw'umukinnyi naho yakwerekeza aho itandukanye na Robert Lewandowski Edi Julian Alvarez azafitingamo. Anekeza ko Julian Alvarez no barutazamu bari complete ku mugane burayi ko nta kipe atafitingamo kubera ko nushaka kumukinisha nka nimero 9 uguma imbere umubitero muri box arabishobeza gutsinda n'imibare yamuvugira umwaka ushize n'umwaka wabanjije kuzagira muri Atletico Madrid. Nushaka kumukinisha nk'umukinyi wa rutazamu ariko usubira inyuma agafasha abakinyi bagenzi be ukora na playmaking role cyangwa se ukinisha bagenzi be arabishoboye cyane ko ari umutekinisiye abigaragaje inshuro nyinshi n'umukizi gutera perimeter karano umukinyizi gutsindisha umutwe nubwo atari muremure n'umukizi gutsindisha amaguru yo n'umukinyi mbona uri complete cyane akaba afite n'imibare imuvugira muri buri season kubera ko nubwo twabonye Atletico tagize umwaka mwiza cyane by'umwihariko mu gihugu imbere n'umukirangije umwaka w'imikino afite ibitego 20 stile umukino 48 gutya hafa ngo urumva afite 49 afite imibare myiza wenge ko agira ibibazo by'imvune n'umucyamaze agaragaza urwego rw'iyo world class level akeneye ikipe nka Barcelona. Sonekereza ko gufitinga yafitinga kandi Barcelona yamugize target kuva umwaka w'imikino ushize utarangira bagitangaze ko Robert Lewandowski azasoka mu ikipe no mukiyifuje nyuma Atletico isa ntibagoye bajya kuri Joao Pedro Chelsea n'abagoro baramugarutse babonye ko bishoboka so miliyoni 100 na amafaranga mukwiriye ntekeza ko Atletico yamusina na yemeye baba bacishikanyije bishoboka kubera ko kubona umukinnyi nk'uyu nguyu bibyo Atletico yamuguze muri Man City kiragiye kuri 95 ari umusimbura
ari umukinnyi uri kuri bench ubu ngubu ni umukinnyi bahetse ni umukinnyi bagendera best player wabo ntekereza ko ariyo mpamvu muri mwaka wa 2020 nazo bazitanze abazikureho n'umwe mu bakinnyi ku mwanya we beza ku mugabane w'Uburayi ntekereza ko uyirengagije imyaka ukavanamo Harry Kane uvuze Haaland undi mukinnyi utazamukurikira inyuma yiyongewe ntekereza ko ari Julian Alvarez so ntekereza ko aka kanya equipe imubonye yabonye umukinnyi mwiza nono aje gukinira ku ruhande rw'abakinnyi afite impande za Lamine Yamal na Rafinha cyane Lamine Yamal utanga imipira nk'iriya imibare yazamukarenga 20 bitega afite so bamusinyisha byari byiza kandi turanabizi yuko nubwo Barcelona yabanje kujya mu birongo bya Antonio Gordon ibi bya Bernardo Silva byabanje kuvuga umwanya isoko ry'igura n'igurisha byagiye gutangira bafite ikibazo ni rutayizamukura ko bari kuri umukinnyi Robert Lewandowski bagomba gusimbuza nasirire by'izi transfer Barcelona gukora byanga byakunda uko winjiza abakinnyi nako haba hari nabandi bashobora gusohoka ni bahe bakinnyi ukeka ko bashobora kuba bari mu mazi abira mu gice cy'ubusatirizi kwa Barcelona no hagati mu kibuga mu gihe izi transfer zaza gukunda mbona byanga byakunda twavugaga transfer ya Marcus Rashford sintekereza ko niba Anthony Gordon yinjiye kwinjiza na Julian Alvarez Marcus Rashford araza kwaguma ufite na Rafinha ufite na Firmino Lopez bahengeka na Dani Olmo byanga byakunda muri iriya secteur y'imbere haraza na Rafinha haraza gusohokamo babiri cyangwa undum even no hagati no Bernardo Nazi kuko nujya kubireba abakinnyi bose bari kuza nk'abastata nk'abakinnyi babanzamo yaba Julian Alvarez aje yabaje nk'umusimbura wa Lewandowski wagiye nubwo wenda ntemera ko ibyo Eddie yavuze ngo nyuma ya ibyo byibyo ko umuntu utarageza ibitego 20 muri saison kuva yagera muri Espagne kandi abifite uyu mwaka 20 toute competition ndavuga muri champion umukurikira ninde yatsinze 10 nyine ukurikira Haaland ninde ukurikira Haaland hari bamba bafite ibitego baba batayizamu sinzi wenda izo mpaka ntabwo nzikeneye uyu munsi ndi kukuba nakubajije abo wabona baba bari mu bibazo na Rafinha birashoboka Barca bihakanye irabihakana ariko birashoboka kubera iye mpamvu Rafinha amaze kuba mukuru Rafinha azasaba umwanya wo gukina Rafinha arimo aravunika cyane ni umukinnyi urimo ugira imvune nyinshi cyane yiseza ashobora kuba avunitse 3 niba atari 4 abandi ntekereza ko bashobora kugenda bashobora kudasinyisha Marcus Rashford abo babiri cyangwa se hagati ya Dani Olmo umwe akaba yagenda ko na wa mwana usimbura Lamine Yamal harya bamwitande Barigi nawe yari yasabye gushaka umwanya wo gukina so mbona ngewe ntabwo mbona kwinjiza abakinnyi ba miliyoni 150,200 bazaza kwicara muri FC Barcelona simbibona ugura Julian Alvarez ngo aze kwicara ngo Ferran Torres akine mbona Torres azaguma ahubwo nk'umusimbura wa Julian Alvarez kuko mbona bombi ni style zimwe niba bataka bashaka gukina nka nimero 9 akaba yakira nka nimero 10 kuri icyo cya Ferran Torres uvuze Ferran Torres hari proposal nk'icyo cyo Paris Saint-Germain propose ko bashaka kuba bakoresha muri swap deal we n'aba agent bose babihakana baravuga ko ku gusohoka kwa Barcelona byasaba ko ikipe yaba yamuguze atasohoka muri swap deal kuko na Barcelona yese inabyamaganira kuri bati n'umusore tugikeneye ahangaha ube mu bigendanye nawe kuba yasohoka kwa Barcelona ubona ko nabyo bisa nkaho bigoye cyane arakomeza ari hariya buriya umukinnyi wo gutanga challenge kuwinjira wese buriya za Barcelona iyo ureba wenda turaza kureba uko ubukungu bwawe buzaba buhagaze ariko ubona abo bakinnyi ko ari 4 Marcus Rashford, Rafinha, Ferran Torres na Julian Alvarez na Anthony Gordon ni 5 ntago wabatunga badakina birasaba ko umwe cyangwa babiri bagomba kugenda ko byanga byakunda n'aba ba Dani Olmo hari umuzavugenda byanga byakunda ko byanga iyo equipe iri gukora izi business za miliyoni 200 kugura umukinnyi wa miliyoni 100 kugura umukinnyi wa miliyoni 80 byanga byakunda haba hari abo muri squad bazasohoka so mbona rero kuri FC Barcelona mbona ngewe byanga byakunda hagati ya Rafinha Marcus Rashford na Dani Olmo
babiri Fermin Lopez. oya Firmino Lopez we simubona ko Firmino Lopez ni umuntu wakiriye stati ye ko yaba umusimbura cyangwa akabanzamo kandi agatanga umusaruro kuko ni akademi ya FC Barcelona ariko mbona muri Rafinha na Marcus Rashford na Dani Olmo byanga byakunda babiri muri bo bazagenda. Ntekereza ko Barcelona ikubita imibare ya 1-1 rule ya rule yo kuvuga ngo nimba wasohoye pound rimwe wasohoye pound rimwe ariko winjije pound rimwe ni ikipe ubona yuko izagendera ku mafaranga cyambere y'imishahara y'abakinnyi izasohora ku isoko ikanera n'abakinnyi izasohora ko sinekeza ko Barcelona yaba irimo irasinyisha abakinnyi bose irimo irashaka ubu ntaravugwa mu myugariro Didene n'abangaba amafaranga yabatangaho babiri Joan Alvarez na mugenzi we Gordon yaba ari menshi kwe guko Barcelona dusanzwe tuzi ko mu minsi ishize ifite ibibazo by'ubukungu itabafodinga ariko ngenekeza ko ari ikipe izasohora abakinnyi benshi nkuko nasi yabivuze ikindi kandi bikahita binayigabanyiriza imishahara ifite isanzwe ihemba kandi buriya muri abo bakinnyi haramutse bagize amahirwe bagasohora nk'umukinnyi nka Rashford nubwo wenda ubona Mbara atarakwiye gusohoka byaba bigabanyije imishahara myinshi kuko Rashford n'umukinnyi wemewe kugabanya umushahara ko stila cyangwa amafaranga menshi mu bahembwa amafaranga menshi mu ikipe ya Barcelona so abakinnyi bose basohotse bakinjiza abangaba rero barimo abakinnyi batanembwa menshi nka Bernardo Silva yemeye kugabanya umushahara we hafi kabiri kuri icyo ngicyo wibuke ko Ter Stegen uyu mwaka utaha ntabwo azaba kuri ikipe ya Barcelona Lewandowski yaragiye hari n'abandi bashobora kwiyongeraho ariko urumva abo ngabo bari mu bakinnyi batwaraga byinshi ku ikipe ya Barcelona ibinyamakuru byinshi bivuga ngo Barcelona ifite amafaranga arenze ayo mutekereza ko ifite ni ukuvuga ngo amafaranga ifite ari ukuvuga ngo iyi financial stable cyane ahubwo ifite imibare ari byinjiye kuko ryategeko rya 1v1 ryamaze gusa nk'itungana ibijyanye n'amafaranga ya Barca byo rwose ndagira ngo mbamenyeshe ko ifaranga aho riri ntirivuga kandi nta muntu uyafite ifaranga rivuga ibyo bintu bireke nikopfora hashize imyaka kuva covid yatangira abantu bavuga ko Barcelona ikennye bana naboze mbona uyu muyobozi w'icyubahiro wa Bayern Yuri Hennes aravuga ati twaganirije Gordon hashize amezi 6 tuganiriza Anthony Gordon kumuzana mu ikipe ya Bayern Dominique none ikipe bikoze none Barca iramutwaye ati ko Barca ikennye amafaranga bavuye Yuri Hennes 180 tunguranye finali ya Viboka yari yavuze ngo bamubajije ko Barca mu kwifuza hari kenda bati ira kipe irakiriye nta kintu ifite ntiyabasha kumugura hashize iminsi 3-4 umukinnyi yifuza kugusinyisha bamutwaye tanigiye kubaza n'igiciro uko bimeze ririya ni ibanga rifitwe na rapporte utamenya ukuntu abigenza uriya musaza afite ukuntu amafaranga niyo yafite ubanza atayemera ashobora kuba avuka nk'icyangugu ahari nibo bajya bavuga ko ngo ifaranga ryabo ngo kuri rya biba bisaba kurega agatuza ngo bakunda ifaranga cyane ariko n'umushaka uzabona tubanza ari umushinga mu minsi ya nyuma abataka ibijyanye n'amafaranga rwose ntabwo ariko ugiye no kureba nuko wenda tuba tubivuga gutya ariko Barca muri imyaka 3 ishize ikoreye amafaranga Barca igeze na demi finale inshuro ebyiri za Champions League ni hafi miliyoni 110 La Liga itwaye La Liga inshuro ebyiri zikurikiranye miliyoni 90 hafi miliyoni 300 na washyiramo yongereye amasezerano na Nike na Spotify ari kigenda yongeraho n'imyaka igenda muri imyaka nk'ibiri 3 Barcelona ikoreye amafaranga ahubwo vuga ngo kwera ko yubakaga stade mbona ngewe kuri ubu bucuruzi kuri izi transfer yari yameritaga kuzikora ahubwo icyo natekerezaga nuko nge nabonaga ko irwaye inyuma kuruta imbere nabonaga prioritaire ya mbere ari gukora muri defense na wenda n'undi mu mediateur umwe ukomeye ariko wenda ihereye imbere kandi niyubaka ku gisobanuro cy'umupira nanjye birandi kubyemera kandi ikindi Barca ikoze defense zayubakaho kandi ikindi Barca ikoze iyo yagiye kuri babakinnyi ziko nandi makipe ari gushaka kugira ngo bikemuke kare iravuga iti tutazajya guhendwa kuko runaka niba tuvuga urugero niba Arsenal yashakaga umuwinga kuri Anthony Gordon na Bayern ntabwo bari kuzamona izo miliyoni 70 izo 70 bavuga bamutanzeho niba Arsenal ari kuzaza Newcastle ari kuzabona ifite abakiriya batatu cyarimwe bari kwibaza igahita ivuga ati ijana yituvuga ati ijana n'uyu Julian Alvarez arashaka kubikura mu nzira mbere y'igikombe cy'isi rwose ari umukinganira kwita igitego mu gikombe cy'isi yagoraga miliyoni 80 zitazibijana na 20 igitego kimwe mu gikombe cy'isi akazi uyu mugabo witwa Deco ari gukora rwose kuri iri soko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi karagaragara cyane
aya makuru rero y'uburyo Barca iri kwinjiza nk'abakinnyi bakomeye Tottenham yayamenye yitwa Spurs nyuma yo kurokoka inyuma yo kurusimbuka bati Tottenham irashaka gukuramo isomo rikomeye bahita muzuka bari gushakisha umuntu wese wabageza kuri Rashford umupira wasuzugura pe uwitwa Marcus Rashford ubu niwe target y'ikipe ya Tottenham iri mu cyambere ntabwo ari icya kabiri nyuma yo kwinjiza Robertson wa Liverpool ariko Dezerbi Robertson azaba ari muri Tottenham umwaka utaha uyitwa Spurs irimo ariko nta yahita imutereka muri jezi ya Spurs ngo ndebe Rashford muri yabura se muri jezi ya Spurs aracyari umukinnyi wa United kandi Barca bazitwa Claude niba yabikora yitwa Claude Reis ndayibona ikora Claude dusanzwe tubona hano specialist neza nabonye mugenzi we ni specialist nasitwa yitwa Claude Reis yishwe nta Claude Reis ibi biri gukora nta kintu afite rero niba atazi Claude utazi Claude gukoresha ibiti iyo GPT irashaje iyo Claude kuvuga baza Claude urebe reka da wandikamo Claude Claude se ntiyisoje ntiyimpaye ushobora kumbe yarashoboye yamaze gusinya shana ko bari inkuru yambabaje no kubona Tottenham yakwipanga ku mukinnyi nka Rashford Emily bakarwaye yabuzwa n'iki se Claude arabisoje ufite amafaranga se Spurs se kugira afite kubi afite pe no kujya kwa Tottenham mu gahangayika sezerwa no kutamanuka seze ebyiri zose none se sibyo biberamo sigo buzima babayeho hari yatubeshye ngo ni ya postinze ifoto ya Newcastle yanditse ngo no refund after payment wamubonye Claude ni Claude ni muzima cyane yitwa Claude ishobora kuzahabya abantu mukiruka ariko asinya atishimye urabona adahari se Claude nawe arabizi ko azaba atishimye ntabe no kumwenyura umwana yafashe Rashford akaguma muri Barca ko Barca igitekerezo kirahari ahantu bigiye kugoranira kwa kwaje competition y'amakipe yo kubifuza kwa Manchester ntiyasubira n'abandi batari kamwifuza ntiyakina se Rashford niba watera kabiri bashobora gusezerera amazera ukagenekeza ko mani imugaruye nuko ikibazo ni Rashford na mani n'imbere ariko imugaruye yabanza kuko mani fiyo cyo ku ruhande rw'ibumoso ngewe yanarusha n'uriyo bashyira kunya kandi kunyasa umwanya wiwe bamubonye bibyo aba ari amahirwe ikibazo ni uko Rashford urebye ubuzima ibibazo yajyanye na mani ni nka biri umuntu abyibyo yenda Ronaldo yajyanye na mani ntekereza ko kugaruka i Manchester biragoye kandi yahagiye ibibazo bibi yaba ubuyobozi nubwo umutoza yahindutse batandukanye ahari ariko n'umukinnyi yifuza kuhagaruka niyo mpamvu atangiye kuvuga amakuru y'uko Spurs irimo yakurikirana ibya Barcelona nimba itamuguze akaba yihita imufatirana ikamuzana gusa icyo nakibazo ngewe ni uko Spurs twabonye umwaka w'imikino tutazayibona umwaka w'imikino utaha izahinduka ikintu abakipe nziza kuko Dezerbi uko birazajya umwaka mwiza Aston Villa nibura Morgan Rogers izaguruye yamugarura kugeza no yamugura Barca ariko nitemera kuko Barca yo igitekerezo cy'uyu munsi bo barifuza kumugumana kuko na Rashford nawe yemera ko habaye umwaka ushize n'undi squad player ntabwo ari umukinnyi ngo ni umutitire nubwo na Rafinha yageze yari yabyakiriye n'ubwo abona ko nta kibazo yaba afite kuri Barcelona rero uburyo bw'amafaranga birano kubeshya bifuzaga ko bajya munsi gato ya kiriya giciro mani irimo gushyiraho bakavuga ko benemeye kumutira undi mwaka umwe byakunda gusa igihaka se wamutira kandi azaba arangije amasezerano azaheza 2028 ariko 2028 ntabwo ari umwaka ukurikiraho reka ze mubwire biriya byo kuvuga ngo Barcelona yifuza Rashford ni ukubeshya impamvu ari ukubeshya nako nambwira ukuntu yifuza umukinnyi wamaze gukora ko yatsinda ibitego agaperforminga neza afite double digit cyangwa muri assist n'ibitego ukahita ujya ku 30 wamugura n'imyaka yego si myinshi irimo ariko ugiye kugura Golden 80 ikubye inshuro ebyiri zirenga biriya bitera ikikango rwose biriya no kureka ko umukinnyi utamushaka kandi aramwicaza muri national team azanamwicaza abanza mu ikipe y'igihugu yego ahubwo twabonye ko Golden ni umukinnyi Afrika yifuza mu mikinire yiwe kubera ko n'umukinnyi tactic birumvikana impamvu amushaka aramushaka tactic kubera ko ari ibintu rusha Rashford kugarira no mukipe pressinga cyane kandi Rashford yagiye nengwa cyane gupressinga ntago pressing ashobora no kuza ntagire imibare nka Rashford ko njye mbona binagoye amahirwe menshi akuza nagiye imibare nka Rashford ariko uburyo bw'imikinire mushakamo mu buryo bw'amayeri y'imikinire nicyo gitumye Afrika mukurikira akaba yaza kumubanza bakavuga ati ibyo bitego ni zasi nshaka kuzibona kwa kinyi bandi baba hari twagura ariko byibuze
uruhande rwawe nturwice mu mikinire yanjye akazana umukino ubikuye naho kuvuga ngo Rashford ngo baramushaka ariko Mane ngo hanze kugabanya amafaranga Rashford yemeye ubwe agabanya hafi kimwe cya kabiri cy'amafaranga yembwa muri Manchester United akeneye Barcelona kuko yabonaga ari inzozi ariko Man U nako Barcelona style cyashaka umukinnyi yicaza mu kipe y'igihugu ku mafaranga ku byinshuro ebyiri ziranga sikeza ko birari kubeshya uyu munsi kubera ko batarabigira kiriya reka tugeze turebe aho byerekeza gusa amakuru hari uyu munsi avuga ko bo bakifuza gukorana na Rashford ariko anasohotse mbona Rashford ari ikintu kimwe namugayiye kuba Rafinha ari igihe yagiye nyine ukabona Rashford yanze gufata responsibility ubundi bakaba ari umukinnyi wikuye muri izi deba byararangiye kuko yahawe umwanya uhagije kugeza no Afrika none yageze igihe avuga ati reka njye nkwicaza nemere mpengeke Ferran Torres kandi kuri bench hari wabonaga ni umukinnyi nyine uramuka kandi gukuramuka nyine kuri chance nk'iri we wabonye hari igihe nawe nyine bituma bikubarisha nabi kuko kuri Barcelona ni umukinnyi waje igakuye mibare ariko ntabwo icyo Barcelona yamutegereje nabavuga kimubonye 100% iyo kuri birenze ibi ngiye ko hari imikino myinshi Rashford ariko nanjye ndi kumwe na Eddie Rashford nibyo birashoboka ko hari iyo ninge wenda hasi Afrika yaba yataramubonyeho y'ama pressing n'ibiki ariko niba ajya kugura abakinnyi babiri bamurusha arusha imibare yaba Anthony Gordon yaba na Julian Alvarez isazo yarabarushije imibare ariko akaba aribo bagize prioritaire bivuze ko equipe ishobora kuba yifuza kukugumana ariko ikifuza kukugumana utari uw'agaciro uri umuntu ibonye kuri ka gaciro gake ngiye mbona rega nicyo kizere rega buriya ngiye nigeze kubona aka video k'imyitozo muri Barcelona Rashford ni umuntu uri timide ukuntu utari sociale cyane n'abakinnyi bagenzi be arabenda harimo n'ikibazo cy'ururimi kubera abakinnyi bamwumva ni bake barigi basaba inshuti ni Jules Koundé so mbona rero ngiye ku bwanjye Rashford si umukinnyi mubi Rashford si umukinnyi mubi turacyafite n'ibindi bintu byinshi urebye na saison ya mbere uriya niba tuvuga saison ya mbere umuntu akaba afite uruhare rw'ibitego 15 muri ligue mu bitego 8 na assist 7 yahushije 9 nta kibazo nashaka ushe 20 sibyo Ferran yarahusha urumva Rashford uzibyo Ferran ahusha urumva ahusha pagira karakayizo karamwoka ntabwo kindabona usha nka Ferran ngewe kandi Barcelona yamaze kumugwaho kandi nge nanakibuka match nyinshi Rashford yagiye akora zifasha ziha Barcelona amanota 3 za match atanga assist ya muri metero nka 20 sinzibagirwa niba ari Rayo Vallecano yabatsinze kimwe ku busa hindura umupira cross Lamine Yamal atsinda igitego so ubona ko Rashford ntabwo yagize performance wavuga ngo ni 100% nziza ariko performance yagize muri FC Barcelona yamwemeraga kubona amasezerano kandi kuri miliyoni 30 niba tuvuga Anthony Gordon aguzwe Anthony Gordon atsinze ibitego binga muri Premier League ubu arenza 12 si bitandatu se niba ari bitandatu akabaguzwe miliyoni 80 Rashford yaratsinze ibitego 8 nimba atari 7 kuko muri Champions League afite 10 nyine bitubonera ku mupira wabaye ikibazo gikomeye ariko umukinnyi w'ibitego bitandatu ese ko Nasri agurwa miliyoni 80 gari hejuru y'ibitego ntago abatoza basiga bareba gusa ni imyaka gusa oya ntago ni imyaka Arsenal ni igitwaye Martinelli afite kimwe ntago yifashije se ikihe Martinelli agifite muri kimwe Premier League cyawe yakubise City ariko yabaga yaziritse Fatima ndakushaka cyangwa ukitsinde ndagukinira nuko nta mufana wa Arsenal ukivuga umukino wa Arsenal umupira rero buriya kubera ko bukaza kabite ibyo ngibyo ureba bidasobanura uko umukinnyi yitwara hari abaza bafite iyo mibare bageraho bageze bikanga hari abaza ntayo bafite bahagera bigakunda ubu ni umupira ibyo ngibyo kandi nanone umenye ko ikintu cyitwa imyaka iyo utakoze byiza mu myaka yawe ugifite igihe hari igihe bitangira kugorana niyo mpamvu ubona nk'izi za Tottenham ziba zivuga iti tuza dufite Randal Kolomuani dufite Rashford dufite Mohamed Kudus ndetse na Dominic Solanke iyo yumvishe muri transfer ubu utazajya urumva nayo iyo uri kubapanga gutyo muri transfer ubuvuga uti se nzajyayo mpabone n'inota na rimwe wagerayo ni bine kubusa nge ndibuka hano turi kuvuga ni na Benjamin watubwiye ni nawe uyoboye ikiganiro uri kuvuga uti Isaac anyura hariya ati ye baba ati busa zizaza kwa Siroti oya ariko none se na Siroti ubumuhamagaye yagusobanura ko zari kuza ariko fata Liverpool
imaze gutwara igikombe cya shampiyona itaguze umukinnyi n'umwe sibyo umwaka urarangiye bongera amasezerano Virgil bongera amasezerano Mohamed Salah ibihangange bya Liverpool byose biriya nayo ni ibintu bidasanzwe byabaye irangije igiye ku isoko iguza abakinnyi batatu uri munsi ya miliyoni 100 yari 90 na Ekitike Alisson mu izamu Jeremy Frimpong iburyo Kirikezi ibumoso Virgil na Konate mutima wa defense hagati mu kibuga harimo Dominic Szoboszlai harimo Rani Gravenberch harimo umunyargentine Macalister ikaba ifite Florian Wirtz ikaba ifite Cody Gakpo ikaba ifite Isaac ikaba ifite Ekitike na Mohamed Salah reka mubwize ukuri narebaga bavuga ni mbere na mbere kujya ni Fred ni ukubanza gusiga inkweto ugakandagira mu munyota uhize kureba iki umupira witura nabakangaye nubwo atunga imana yabonye izakajya ati nuko batajya bagarura ndetse mpamvu niyo yagitwaye itaguze umukino nje umuntu wakihisha akabeshya akavuga ngo arabona ko Liverpool nta kintu bizamara warabeshya utayikihaye se igihari sana nuko hari izindi mpamvu Arsenal yari impamvu yagenderagaho zayihereza igikombe nuko kumenyerana ni wike ko twayikoze umva nkubwiza oya twayikoze sarubwe twayikoze Premier League itaratangira ko transfer zari zarabaye sarubwe shampiyona igiye gutangira impamvu rero ngiye Liverpool yahaye igikombe cya shampiyona nabonye naniwe kugura umudefenseur mitambona ko bihombye bitanifata arano ya Messi kandi bagomba kugura umudefenseur ni Arsenal yari baguze ku munsi wa nyuma twagaruriye ku muryango wa Spurs igura na Pierre Incapi niba bidakunze ko kapiteni wa Crystal Palace ajya muri Liverpool tambona ko inyuma bizahomba ariko nawe urabizi ko kuri juru ya 5 nawe ngusubire mu byano by'ubango niwe ukunda gusubira ibintu bavugaga kuri juru ya 5 ndetse 15 waravuga ngo iyi Liverpool ikwiye kuva muri iyi ligi ikajya muri ligi yayo ikagiye Zakara ataratangira gukina kandi Zakara atarakina yari nuze yari gendera ku byo ngumo yari ngumo hana na Ekitike uratangira kugira abaze miliyoni 500 ngo ntibishoboka ngo muri ligi ku ikipe ngo ikoresha miliyoni 500 ngo aratwa igikombe cya shampiyona ngo yongera abakinnyi beza mu bandi ngaho bisubiremo ubiza ngewe sinzibagirwa turi muri Sanseri ugiye